E whakaeke ana te kaihautu tuarua hou nei mo te marautanga o Aotearoa mo te aho o te Kura Pounamu. There's a real desire to change the world, to educate our people, and it's not just in the marau or in curriculum, but it's in the things that we know will serve us better for the future. Kei te hanga hitori a Christine Te Kiri. Toko whā ngā wahine Māori ka tū i runga i te kapa houtu i nāia nei. Ā, he tuatahitanga tēnei mo te kura. What I learnt as a child of the system is not what my babies have learnt, and it's not what my mokopuna will be learning. So as a teacher, you go to teach in a certain way, and it's not the way that's applicable to them anymore. I roto anō i ngā tau, ko noho ia ki te kura, kua āhua nui ngā kuaha, kua whakatūwhera hia e ia ke kuhu mai te Māori ki te whakahaere ngā kaupapa. Watahi rau mā tōru tau te pakeke o tēnei kura. Nō reira mo te waru te tau e rā tau, kei te whainoa hoi ngā tukanga Pākehā. Engari e kaha nei te waituke o te Māori i roto anō i ngā ahuatanga, ngā Christine anō i whakaahite. E ki ana te kaiako nei a Adam Whauwhau, ko te tino pūkenga a Te Kiri, ko tōna whakapapa ki ōna hoa houtu. Ko te rina titei, ko piti anō titei, titei no roto anō mai i ngā puhi ko Amy, ana heke mai rā kia Christine. Kaha rawa ia ki te whakarite kia huitahi ai, mātou te kura ki te whānau, te hapu, te iwi me te hāpuri katoa. Ko Piti Gardner no Ngāti Rangi, te tehi o ōna hoa houtu, e hi kakāna ki te mahi ngātahi kia Te Kiri. Koera te tai ona tino pukenga kia raranga te tira, kia tai ātina na mai, ākanohi mai, kei wanganu ia mātou o te kura. Māori roto anō i tēnei kura e pāke ana te ngā ahuatanga o te tukanga. I want to be a great tupuna. I am hoping I'm a great descendant, and so with those ideas or connections, that hononga and that whakapapa, keeping that alive is 100% real key to the pillars of who I am. E hiahia ana Christine ki te nohotahi ki te taha o ōna hoa houtu me te hapori, kia ki te ākanohi rātou, kia rātou. Mai o Hapānapa, mā Aukaha.